Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai ve kule September ni som ni le pathum sang ni som ni panga ania thu thar rang kan ngai thanga kan thu thar ngai thak tu te hi September ni som ni le pahni zanlaya kan buat sai ani kan ramro rel na in pui Supreme Court chuan sa khoin le phallo na dan religious conversion law siam tu state som le pahni te hna engwanga hetiang dan hi siam nge an ni karli chunga in soifia turina tita heta anin soifia na hian rorel na in puya ngonglian tak ane ngei an ringa kan ramdan puya chuang sareng sa kho zalen na hi state som pania chuan tidang lamin sa kho in le khapna dan an kal puya hei hi Supreme Court chuan India ramdan pui kal ani angin in soifia turin a riat tirani Joe and Joe Shopping Center Falkland East te chuan September le October thla chung song hian an bungrone chat berber te chungin stock clearance run pui ama zong aina sa zokin an kalpui le ta chur ta an bungro quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin hle te stock clearance run pui ron nang fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te sia in he hun hi ron van ne pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift thatak tak pe kan ni dona bungroi le tamdana zirzelin free gift hi dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack so tan ni dona ni apan to tan pan non fo thin join jo shopping center Falkland East phone number 9612507530 Manipura Assam Rifle lambuna mi pahni an thina le mi panga in hliam an tuarna an chuina kal zela Manipura mi pahni man an nia an lir thei man ninge ya riat van po mutum yang bi infala mu ani bok heng mi tele an lir thei hi sipai an beina tanga kilometer som pahni do na hla a mu chwa an nia police ta chuan lir thei hi nei tun tam hle a an zawa in tu tenge an ni riat vek an ni to ti an soyani darkar som ni le pali liam ta chung khan state puma borua ka tang hle a ma se thunun vek ani nambol sabal leikaya Assam Rifle sipai pahni an mar tar nuwa khan ven himna thok tu te chuan Santipur le isoka beipui an thak zui ani ante zirtom nia Manipur khopui Imphal daya an chuan na thak te chi beina thi Assam Rifle sipai te hi nek subadar siam gurung le rifleman Ranjit Singh kasiap ten dia thunei tu te chuan a beitu mi firfiak te hian 407 Tata Motora Patsoi Company base atanga nambol base an pan lain taidar nga le minute som nga vela an low kap ti an soya tun naya Prime Minister Narendra Modi an Manipur atlo khan he kong pui hi zo nge ani nambol sabal leikaya tu tenge an ni hriat lo mi firfiak ten kong puya sipai an lambuna he thil thlenga hian Assam Rifle pahnin martarin nunnan chana panga in hliam an tuar bok tin sarkarin thu an chua chuan an ta langani hliam tuar sipai te hi Imphal Regional Institute of Medical Sciences RIMS and Kolngalan nia in rin ni tu khan Governor Ajay Kumar Bala kai hruain munhim lo deuh pik laya ven him na ti chak dan tur soi hong halania sarkar mi poimo tak tak le police lalte antelani thil sual ti tu te chui chua thuai an ni theinan ven him na thok tu po rang te anin po jok thei dan tur wa man ania mun him lo zual lai kong pui mun lun zual le ramri hula ven him na ti chak le zual dan tur te po soi howani tin ras bawan chuan thu chua an siamani Indian Trade Minister Piyush Goyal chuan thotan ni khan Washington to in hunrei tak sumdon na thila ram pahni in rem na tur ti khotlai to kar liam ta in biak na chun zom ta ka mabak omte anti fel thei be sayani ram IOA fe chuak te hian ram pahni ten an hlok pui ve thei tura sumdon na in rem na tur lo ruwa man to te malam an pan pui thei don ani ti in rin ni khan sarkar chuan thuwa chuani Tole Nia Khan, Brendan Lynch, Assistant U.S. Trade Representative for South and Central Asia kai hruai U.S. palai te chu
Chief Negotiator Rajesh Agarwala kai hruainen New Delhi a anloin beto ani US President Donald Trump an India in Russia tuyal thei ale awanga tarif sang taklak saka a hremme kara US thunei tu tenena indor na hi a thalam ani thule malam thui tak thlir ani thu New Delhi chuan a soi heti lai hian New Delhi chuan Trump sarkarin H1B visa fee ati san vakle Russian tuyal thei alei titlem turangen na chan na mu mal ala pelova heba ka hian Washingtonin lo nei na le ni tin in chung khur mamo thon tam tura angen na po ala chang mu mal lo bok Trump sarkar hian zirtop ni khan H1B visa fee chu na sat takati sangin company ten pakhata kum khat chungin US dollar nuai khat choi turin na tia hei hi pathian nia tanga man tran ngal khania India chuan IT services industry in na satakin atuar theidon ti asoi ve ngal Trump hian thamasa khan India bungrua alak lua chia za som ni panga choi bel na tur kalpuin ogas ni som ni le pasari atanga man tran khania he rem na nen hian tarifi za somnga anita a he malak na hi Washington in Ukraine indona kalmeka Moscow in asumnar ber atuyal theiman amu thinte India in alei sak tamwangani USIO te hian New Delhi a in biakna neitura ogas ni som ni le panga tanga ni som ni le pakochung an to tur chu thul aloni to a India hian US in lo le na kai noi le ni ten in chung khur mamo a in sum don ton na tura aphut te ati lo thling du bik lawani India hian US a bungrua athon chua chu July thla khan US dollar tluk le ding on riat le point bial pakhat ani lain ogasa khan US dollar tluk le ding on ruk le point pariat paruka atlahiam ti trade ministry chuan a soyani Hilton chuak tu te chuan tarif sang lakin angong tak tak hi September atangin a riat tran don ni in an soi bok kani Indian Air Force IAF chuan kum somruk chuang rim taka an lo man to Mig21 indo thona chu kum sang khajakwa somruk pathuma an man tura an kutahlan ani nuwa an thlahliam ve don ta indo thona hi December ni sompali sang khajakwa somsari pakhata Dhaka a governor chen na in bomnan le kum sang khajakwa somkwa pakwa a Kargil wara po khan man ani ti ANI chuan ata langani IAF chuan kum somruk chuang na athoka waisen taka inlan na tam tak nein van sanga ram in chuan na thlen tu ani ti in social media anta lang indo thona hi Tejas Light Combat Aircraft LCA Mark A1 in athak don ta a IAF yan Tejas indo thona somriat le pathum nei turin contract ziafel ani to Mig21 indo thona hi atop nan okas ni som le pariat le ni som le pakwa khan Bollywood film Lafian Uara ti lan turin na thoka he film hi Alia Bhatt Ranbir Kapoor le Vicky Kaushal te channa ani he film atana thona khaltu Air Chief Marshal AP Singh chuan Mig21 hi thona dang lo ma chon tura duana nia achan pual hi me taka thokin India tan chinchia tla kania ma se engkim hian hun le mun ruat an neya a technology a hlui deuh to a enkol a harsa to a chuan thara lu angai to ani ti in PTI hnena asoyani Mig21 thona hi ram somruk chuanga sing khat le sang khat chuang man ania khovel chanchina supersonic fighter jet siam chuan hem ber ani heti lai hian IAF thupuang tu wing commander Jaidip Singh chuan ram tam takin mangma se IAF anga mangtangkai Air Force dang an arin lo thuwa soya ke ngei point amimal takin inzom na tak kan neya van sanga ka khala kangai don hle ani ti in asoyani US President Donald Trump chuan US sipai te chuan rui hlo tol tu long chu an kap ti asoya heta hian longa chuang
mi pa rui lo tol tu pathum man thi ti asoi Trump pachuan long hi kap turin thuwa pe ti asoya US intelligence ten rui lo tol tur an phur ngei ti an fin fi an nuwa heng lai vil tu US Southern Command chuan an kapa tun hnaya rui lo phur long pathum an ka na ani to ani Trump chuan zirtop ni khan thu sociala turam ma ni lo tuipuya ka ani thuwa tar langa US Southern Command hian South America le Caribbean tuipui zau tak an vilani ama a Venezuela atanga chuak long pahni an ka mi som le pali an lo thi to bok Venezuelan President Nicolas Maduro chuan US sipaiten an beina hidemin an ram chu US norna laka an veng don ti asoyani Trump chuan zirtop ni zana an ka thu apuana video an the dara chuan long hi tuipuya kalin an nu rei lo te apuaka aka ngal lua bok ti alangani thu ka pek angin Secretary of War chuan rui lo tol tu mi fir fiak pol te chu amo la tu US South Command an kap ti in Trump chuan ata langa intelligence ten rui lo an phurti an fin fia American te hena hlantur tur la tak an phurani ati US sipai tu ma thile hiam anum lova America a fentanyl narcotic dan lova rui lo tolte American laka tharum thole fir fia ka chet na hi simro u ti in atar langani Jamshedpura Catholic nan le nau pang som pakwa hrenan ni thu buat sai tu hi puti sangkunga ani karmasa zirtop ni som pakwa thakwa sang hi som ti panga zan rei to lama khan Jamshedpura Tata Nagar Railway Station a VHP te hekna wangin Catholic nan pakhat Catholic staff pahni le nau pang som pakwa te chu Railway Protection Force RPF le CRP tangdun ten an man VHP te hian nan hian heng nau pang te hi karandia thok turin an hruaya sakhodanga in le tir atum bokani ti in an heka an man atanga rei lo te a VHP le basang dal member te chu police station a hian an lo thleng thuaya nan hi nau pang te sakhodanga in le tir tuma an ron pu zui bok hemi chungchang an hriat vele Jamshedpur Diocese Catholic Puithiam engemozat chu police station a hian an local thuaya Father Birendra Titi Director of Catholic Charities Jamshedpur chuan heng nau pang te hi ni hni'o September ni somni le ni somni pakhat chunga Adolescent Health and Skill Development Training Audanagar NGO Centera neitura soman niya an khua chu ras kharsawa nani ti in na soifia nau pang som pahni te hi an nu le pa rem ti na le kha po lak thap ania an kaldona nau pang te hian an zui ve ta a an har sat nai ro chu heng nau pang pasari ron kal bel te hian an nu le pa rem ti na le kha po an nei lo ani ati Father Birendra chuan soi chun zomin VHP le basang dal ten heng nau pang te hi Christiana le tuma an pu na hian ati buai thak zota ani ati police ten hun engemaw chen an dop nuwa nan staff pahni le father chu chua dil na an zia tira jingdar thuma an chua ta ani police te hian heng nau pang te le a hruai tu te hi Jamshedpur Sundar Nagara Catholic Charities Center thlengin an vatha ani heng nau pang te hian ni hni'o training chu thatakin an zo ta thawani Father Birendra chuan engtin nge kanom zel don ala hriat lo heng VHP le basrang dalte pu na hi kan ngoi bo pui mai lowang ate Pakistan bompua ka mi som thum man thi September mi som hi le pathum jing dang hi vela khan Pakistana Khyber Pakhtunkhwa province Matadara thingtang khopakhata LS6 bom atla ka wangin mi som thum man thia mitam tak an hliam thi zinga hian meichhia le naupang te pon telani kumin January atanga August thachung hian helle Pakistan sipai te in beina
voi zaruk panga a oma civil meiza somthum pariat an thia Pakistan sipai somsari le pakwa an thi Khyber Pakhtunkhwa province a hian kumin August thachung ringot hian in beina voiza somni pakwa a thlengani Khyber Pakhtunkhwa hi tun ma chuan Northeast Frontier Province ti ani thina Pakistan province len lama palina ani Khyber Pass omna ani awangin tun ma chuan alar le ani uzai ram thanga thuziak ngai thak chun zom te ang ram le modi ram mangai tu ve ve Indian ni nangin tram hi kan ngai na lo viau lomang a chet du dan la hi India mi te tan chuan angei em la taka ma se athin lung zong zongin America amangaya ti ro pui le zual chu atum berani tuna H1B visa chungchanga po American te trang ma a hai wang ti achiang ani chuti rualin ti fu tok lo le a phung lung ma na alang le thina chu chuan US mi pui te nge ya po du lo tu atipunga an soi sel ve na sa hle tarif chungchanga po ari vut vuta aming assign han le rup maya amazia hi anel om vak lo na in atum dan ang le aril ru ang apui tlin thei ani chuan America chuan aro pui pha le zual nge yang chutiangin kan prime minister Modi po hian ram hi mai tak taka Indian nisi in Hindu ani na le asa kholak lungrun wangin Modi ain nitam tak chuan Christian te thawang hau tu ti in ram chu angai sang zoka kan du zoka ni hnunga Christian ten kan tor na tur lam ain azalen thei ang bera nun kan tumna lama kan rilru a he tlata ma se Modi aya India mai tu prime minister hi kan la nei lo hialang tarif sanlai takin ram mi pui te tan GST slap a han ti dang lam ngam ngat mai te hi pui takani pui tak Indian kan ni angin India kut chuak ngai sangin mang tam mila ma ni in to del India kan ni thuayang kan mel malian ber chu ramdanga kanin ngathi ni ti in asoyani India chu ramdang thunhuaya omtir adu lo burboka Modi kani hi namnul chi kani lo tingam ngat tani Donald Trump pan India le Pakistan in kara in ka na katitop ati fo point ateu lo mai ti in atang ko tlat ngama a huai sen te asin ramdang han lau anei lem lo ram han ve ve kan nia an in ngur renga achang le an in bethale dewa eng po ni se ram mangai ve ve an nia ma ni ram ta na thatur ngai tu ve ve an nia an ni le ke ni hian lok pui na le tor na po kan nei ve ve ang ti ring ila Indian kan ni ang ero chuan Modi lam hi tang jok tur kan ni India US chungchanga ex National Security Advisor in enge asoi kan hriat angin India le US in kar boruak chuan zia omlam alapan thei meu lova in biak nai ro muang changin akal ve bek ni in nalang tarif wanga India le US in kara khi ommek chungchanga US National Security Advisor hlui Susan Rice chuan chan na lo na satak hiuslo sani ati asoi zel danin tun ma kumsom thum chuang kalta atang khan Republican emo Democrat temo po ni se India le US in kung kaina ichak le inget tura thei top chua an lo be to na chu Trump administration hian aron ti buai ta vek kane ati India hi ram chak tak ani awangin kong danga akal dei thei hetianga Trump administration malak na hi US tan chuan chan na satak kani ati bokani chumai ni lovin India hi Russia le China nen inzom na thuk tak le nget zok an nei theinan nor lui an ni tin alan dan mai chuan Russia Ukraine boina wang chu a ang na in mimal in huat na a ang ma zok ti in asoi kan Prime Minister Modi hian apian chaba khan Ukraine boina chingfel tura
malatu ber ini na hian ka thlop tlat chenitin putram pa hi alo hril to H1B visa man US dollar sang khata tangin US dollar nuai khata India in atuarang em H1B visa hi US kaltum satlia in anne ang visa anilawa raltan nilo reilo te emo hun bituk chung neya omtur abikin thiam thil bik nei company emo ni sang sangin ansor thin ten an nei thin visa ania kum khatatan US dollar sang khat an choi thin ani chu Donald Trump chuan US dollar sang khata tangin US dollar nuai khata ati sang talua mai sia ramdang mi US a na thoka omte tan chuan asang ma talutuka US a na thoka omchu antan atlok lo mai ni lovin lok na hial po ani theidona chu wangin ma ni ram laba an ho churin ani abikin India hi khovel ram rang hian an tam em a UK a po khuan aram mi dik tak te ain Indian te thil nei hlut zong khu asang to zokani he H1B visa po hi zazela somsari pakhat chu Indian te kuta a oma Chinese te kuta za som pakhat vel aum ve boka Indian tamzia chu kan khathiam thei mayang chu ti chuan he visa man heti taka asan ta ka chuan Indian tam tak H1B visa nei te hi India an lo let ngai rin ania mi tam tak chuan India tan mal som na ani zok an be sei Indian mi thiam tam tak India an lo ho chuan ramdang company te India anin bunang ti te an thiam na le theina India tan an mang thei donang ti te chu an rin dan ani US thuak bu thatak tak te khu Indian an ni ve nuala scientist doctor le engineer ba ka thiam bik nei tam tak US a anom US khwale tuini na nei silo H1B visa ma mek te an lo ki rovek chuan engemo chena US point tok na chin chu anei ve nge yang albat ma puya thujek hi ngai thak chun zom te ang charlika ka thina chuan kai noile boruak ken chun zom anei thui ang reng American politics le society a in halna thuk tak deep polarization awangani pakhata right wing conservative le left wing liberal in epna na satak khu sang hi som le palia tanga Black Lives Matter BLM bei pui thak na te sang hi som paruka US presidential election a tele sang hi som hi a George Floyd a thina so khok anga te kan muwa heng hi tun naya aron lan na satna nia sang khajakua somruk chawa civil rights movement anga te po ain lar dai to he in epna in mung chho hi arei to le a kum sang khajakua somthum chawa American Academia a critical theory le neo Marxism khothlir lut chho le kum sang khajakua somnga le sang khajakua somruk chawatanga postmodernism post structuralism khothlir hrin chua ani pakhat henga tang hian critical race theory te intersectionality te le charlika kan abe bera asoi wokeism te aron par chua kani an su khlek le chin phunga indona culture war chu ka kate ang chi hian tharau indona spiritual war angin anon chua bok nen in hial na mai pialama in huat na a hing chuak na savio mai a chan chu Christian value chang choin heng wak ideology left liberalin vung taka an kalpui DEI diversity equity exclusiveness ming putira midang check solnana an man na satawang te an ngai theilo nol bonana cancel culture an kalpui mia wangte ani he an in ep na hian tharum thona akeng tel na sa a society le culture thil ma ni se Newtona third law of motion ang chu he an khotlang nun phung soifia nan po hian aman ve thei anin be na hen chi hian anin rule zela thi na hial a thleng ta ani soidu akatum lo
Christian nationalist ka kate chuan chu culture war le spiritual war borua ka chuan dik le dik lo anga soi mai tur chu tharau mit mangin thale sual angin anron chua anin beitamia mi amayani ani aya left liberalism hozo alt right le far right mihring chuan ama hi an la hole chonga nik fuente sate phei chu athi thuwa rin hlel an kai tel hial an buaina hi ngai dan in sualna ideological battle ani tho ome an ideological battle hi soivak katum hran lova an in app na thuk tak dip polarization khu social media kentel ti lai hi ka soi chak takani mizorama po athen ve me ka wangin mizo zinga chuan politics hi Facebook a kan soi na saber mai thei kan FB thule la hi kan politics na sataka huai tu po ani an nilama khu chuan Facebook ba ka social media platform dang khu apoi mo viawa henga thule la om thin soi chakum tak chu echo chamber le filter bubble ani echo chamber chu ma ni ril ru angpu kan zon na ril ru hi nia kan ngai dan ang nei kan zona kan nem nge mak na ang chi ani confirmation bias te po ani yang chu ril ru lam thil social media thunun tu ten an man em siang hi ni chumi kai hnoya chuan filter bubble hi alo lang ta a achunga on big tlat na ril ru kan nei kan soi hi social media thunun tu te chuan an ron thlifim tat chi a izon jin deuh te en rai thin le en na sat thin ang te chu an lo chin chi a i buai pui hran pa vak ngai to lovin en mai turin an ron pesa thlap mayang che hei hi algorithm le recommendation kan ti thin chu ani chu chuan kan ngai dan chu anem nget deuh dewa kan ril ru ang chu chin chia ani awangin chulam thila chuan min chom renga kan ngai dan nei sa chu chik chet na omlem lovin a in so nget ta deuh zelani chu lom ka soi du chu thil tam ber hi ngai dan in sual na ideological battle alonia charlika ka thi na kai noya in nial na kan soi don point chu khothlir in app pani chu kan hriat angai viawani chu ture ro chuan pomdan value judgment siam lo hriat na hnar kan zon thiam anga yang social media hi chu chanchin bu front page ang hi ni lova thil thleng ziana ni lovin ngai dan ziana mun ani deuh bermaya fourth page sign opet ngai dan article essay ziana ang hian ngai tur Mizoram politics po social media awang hian sang hi le som pariat MLA election dona tang khan azia adang chowa tun thlenga vote thak tu mi puin ngai dan chini nget taka kan nei na chan po he in app na thu deep polarization aum chho ve zel wangani eni chu mizo thilani chuan filter bubble ain echo chamber hian min thununa FB group a kan ngai dan ang anron post chuan in so nge nan kan manga kan ngai dan app ani chuan kan tang eu tung thunga eng po chuni se in halna thuk tak deep polarization chu atheng thawani kan su khet kal dik chho tur hian kan thuak no khat tur sathlia ni lovin kan thuak soi zoi tur thil kan buai pui chho angai deuh zelang ani lo chuang mi hring na in za sak lo le in hlut sak lo na athleng thin ba ni ngai dan ang pom ve lo chu mi hrana mi hring anga en lowa an nun na po za sak du lo na hial athleng thin sia film taka kan thuak kan man thei hi angai tak zetani madopati IAS siam chuana khuwa chu Uttar Pradesh sa Jaunpur district a chuan thingtlang khote takte a then oma thingtlang khodang te laka danglam bik lo kong bi bo le eng mu mal lo sarkar school pani khat emo chau omna thiro puite chiam om bik lo na oma coaching center te library te le sap trong school tha po pakhat ma aom lo chu thingtlang khuwa chu
madopati ani mase alandana khochang kang tak ni silo hian India rampum madeng chuak fo mai tun kum zapi khat chung hian civil servant somnga chuang a hring to tlat IAS IPS IRS le IAFS an kat nuka chung ko then khata chuan heng na thok hi mi pali lai te an oma chung khat nai dewa po an om fur boka hei wang hian madopati hi IAS factory tia soi te po ania IAS siam chuana khwa tia ko po chu phuviau officer khwa tia ko po ni fo civil service le madopati inzom na hi kumsang khajakwa sompali atangin na intrana sang khajakwa sompali a hian Mohammed Mustafa Hussein a chuan civil services examination apal tanga sapin India an apply khani he hlotlin na hian chemta rota thon thuang devin so khok inzom aneya kumsang khajakwa somnga chho alo thlen chuan IAFS masaber Dr. Indu Prakash Singate anon langa pok mai lovin Vinay Kumar Singate Chatrapal Singate Ajay Kumar Singale Sasikan Singa unaw piang munvet mai te po anron tling chho ta zel maya kumsom avei chho le chuan midangin anron bel zela an chun zom ta zelani Delia Mukherjee Nagar le Prayagraj Civil Lines anglo takin modapati khwa hian coaching class kalna tur pakhat ma a omlova an hlotlin na hi tual chung mi le laina hnai an injir tir chhon zelwang ani ber civil service a hlotin na lo chang to ten an naw te chu lekha le note ba ka an zirdana te an kai hruaina sa a heng exam ma chhon tum te hi college an kal chawa tangin anin puwa cha tana hindi tonga zirna school kain sap tong chu an mani tokin an zir mai thin chung kwa point thane ban nga ya unawa lekha te zir hovin nu le paten exam ma chon turin an fui phura lotling thar anom chuan akhonotin an lom thin an khomi officer pakhat chuan an khwa chuan UPSC exam a lotlin na chan chu chung ko sum don na zom ve ang deuh ania ba se sum don na chu sarkar na ani thunga ati modapati lotlin na hi mason na ru rel le bungrua an nei that bik lo na mi tatanga thlir chuan amak zok le a an kong puya chia in bas tlan po awang phara kol phetha amumal lovin coaching center nai berla mel engemaw ta ommani heti zonga thlir chuan civil service officer ui hum za po nei turangai an ni lo ma se zirna in le bungro tha ni lovin khotlang le chung khotan rual na mangin mi hring in todel thahnem tak an siam chuak thei tlatani IAS IPS le IAFS officer chawa matropati hian adu tok lova he thingtlang khote takte tang hian Indian Space Research Organization ISRO te Baba Atomic Research Center BARC te World Bank le office tam taka officer an ther furmai khoar mai tia ta tanga hetizat pi saliana officer anom thei hi madopati tiro puizual tu chu ni an khotan chuan officer somnga chau hanti sakhi a theu neu lo hle a chan chu chungkwa somsari le panga vel nin mi cheng za thi sang khat vel chawan ni mi hring cheng za ta tanga te a officer omza thi a sang hle a India khodanga mi hring nuai le makta duai tam chen na khopuin kumsom chungin heti za thi an nei bik chuang lo azat ngau ngau ai ma chuan mi cheng heti lek ka tanga officer an chua thei za thi an ro pui bik na chu ni India rama chuan civil service hi na sang berle za berangai alani na sa a madopati khochan chin hian lotlin na chu coaching center ain hat berlova ril ruput mangzo ka ain hatani ti atalang ati thayang he khuain chanchin ro pui a soi chu officer thanem tak akin chua zat ni lovin mason na ru rel tha omlo na tang poin khotlang le chung ko tan rual na chuan
ne thei lo tura langpo angamani ti hi ni heti lai hian an khomi ngei point an khomi te thiam na mundanga man tangkai ani zok na lai an soilang ve thawa an khotan nilowa rampuma an mi le sa te thiam na mandat ani chu an mu mai bik lo an khomi officer mundang le khodanga thok te hian an hlo ni lo chu chuti mai in an khuatan an ron mang thei bik chuang lova he thil in kokal hi an khopa pakhat ran vijay singa chuan mundanga an thona kan khomi officer te hi thatakin thokma se kan khotana mason na an ni ran lem lova na sang tak tak chel furma se sarkarin min ngai ven ran pa bik chuang lova ba se thingtlang dang thalai te chona petu le fui phur tu an ni na la ya hian an lom mani ati voin thlengin madopatia UPSC exam ma chon tum te chuan thei top an la chua zela kong khutak chirin eng thim tak noya lekha an la zir renga ma se an ma a an khomi te hlotlin na chan chu ril ruwa hrengin India rama exam hau tak ber chu coaching class kal lovin an la mat chon zela vo biak din mun nei lo le chuan lam siam lovin an be trau zela ni matopati hi IAS factory hantia civil service lut tur cherna mun ang threma mua om chil mai chi chu ani chuang hau lo he thingtang kho chan chinin min hril ber zok chu ril rupau khauna chin phung tha le in fuina in zirtir ton na hi lo thlin na bul thum poi mo tak ala ni reng ti hi ani Joy and Joy Shopping Center Falkland East te chuan September le October thlachung song hian an bungrun ne chat ber te jingin stock clearance run pui ama zong aina sa zokin an kalpui le ta chur ta an bungru quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin hle te stock clearance run pui ron nang fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te sha in he hun hi ron van ne pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift thatak tak pe kan ni dona bungroi le tam dana zirzelin free gift fi dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack so tan ni dona ni apan to tan pan non fo thin join jo shopping center Falkland East phone number 9612 507 530